anu resik wilujeng sumping di Tasik anu campernik wilujeng sumping di Tasik daya anu rindang wilujeng sumping di Tasik anu ngalalega. Tasik tos kakoncara terkenal kamana-mana di seantero Nusantara, penghasil kerajinan terbaik batik Tasikmalaya, makanan Tasikmalaya, kerajinan Tasikmalaya sungguh cetar membahana. Batik Tasikmalaya, makanan Tasikmalaya, kerajinan Tasikmalaya sungguh cetar membahana.